اینجا شهر خوجند و این مکان برگزاری دومین مسابقه سطح بین المللی اوید با کمانوری برای به دست آوردن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. جام پرزیدنت فعلا بلندترین مسابقه از روی سطح در فضای ورزش کمانوری کشور است و این سهل و ساده تشکیل نشده است. این پیشنهادی محترم رئیس فدراسیون کمانوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده بودن. یک روز دعوت کردن و گفتن که بیایتون همین مسابقه گذرانیم. مهلت خیلی کوتاه بود. همگی یک ماه وقت بود که ما گذرانیم همینه. ما خواستیم که همون مسابقه که ما برگزار می‌کردیم با سیسی 16 اجلاسی که با استقلالیت مملکت ما راه گذاشته است و برای روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اون رو بخشیم. برای همین مهلت خیلی کوتاه بود. ما به همه فدراسیون مراجعت کردیم و خرسندی باور است که با همین مدت کوتاه نگاه نکرده 8 مملکت درخواست خود رو فرستادن که اشتراک کردن میخوان. سال گذشته در اولین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت تاجیکستان در مهلت کوتاه نماینده های زیادی از مملکت های خارج دعوت کرده شد. در این برابر رقابت ها نیز خیلی شدید سپری گردیدند و درجه بلند برگزاری چهاربینی مذکور را تشکیل کنندگان به راه ماندند. соли гузашта соли 2023 14-16 ноябр ин мусобиқа баргузор гашт. дар мусобиқа 8 давлат иштирок кард. 8 давлат имсол бошад 11 давлати иштирокчӣ ҳаст. аз кореяи ҷанубӣ низ меҳмонон ҳастанд дар инҷо ва шумораи иштирокчиён низ зиёд шудааст. мана имсол аввалин бор дар ин мусобиқа аз кишвари исломии эрон, аз кишвари судан иштирок доранд, аз туркманистон, ҳама 5 республикаи осиёи марказӣ ба пуррагӣ иштирок дорад. аз гурҷистон, аз клубҳои варзишии россия дар ин мусобиқа иштирок карда истоданд. ҳозир мардон 38 дар масофаи 70 метр мепаронанд. боз 10 нафар масофаи 60 метр ки намояндаи қазоқистон, намояндаи туркменистон, намояндаи ӯзбекистон иштирок мекунанд ва 30 нафар бонуон 68 қати масофаи 60 метр 70-80 нафар иштирокчӣ ҳастанд. акнун дар дуюмин мусобиқаи мазкур федератсияи камонварии кишвар сатҳи баргузории онро тамоман ба тарҳи дигар барпо кард. дар ин рақобатҳо фарқиятҳои зиёдеро мушоҳида кардан мумкин буд. якумашон ки вақте ки мо якум маротиба гузарондем чихел ки ман гуфтам фосила кам буд. дар ин дафъа фосила зиёдтар буд. 2 моҳ 3 моҳ буд. сеюмашон ки маблағгузорӣ зиёдтар шуд. чорумашон ки умуман аз натиҷаи варзишгарон агар гап занем рақобатпазирӣ хеле баланд буд дар ин дафъа хеле шумораи иштирокчиён зиёд буданд. мана дастовардҳои камонварони тоҷикистонам моя хурсанд карда истоданд. албатта натиҷаҳои беҳтарам ба даст овардан мумкин буд, лекин гумон мекунам ки ин ҳамаш зина ба зина амалӣ мегардад. умед аст ки худованд худаш роҳи камонвариро дар тоҷикистон барои эҳёи он мекушояд. ҳамаи дарҳо назди мо кушодаанд. нуриниса маҳмудова, намоянда яке аз клубҳои варзишии Россия, соли гузашта низ дар ин мусобиқа иштирок дошт.
он замон ӯ бо унвони чемпионӣ ба Россия баргашт ва имсол дар мавриди ин мусобиқа таассуроти дигар дорад. Организация стала намного лучше, это я заметила сразу. И также больше соперников стало, потому что конкуренция появилась хорошая, мне это вот вдохновляет, такой вот толчок дает. И то, что ребята наши, друзья-таджики, они чуть-чуть поднимают уже свой уровень, и мне это очень безумно нравится, я этому рада. И желаю им дальше еще совершенствоваться во всех начинаниях. гуфта мешавад ки дар баробари 11 мамлакати иштирокчӣ дар мусобиқаи имсола ҳамчунин чандин мамлакатҳои дигар аз қабили Арманистон, Покистон ва чанд кишварҳои дигари Осиё ҳам даъват гардида буданд, ки бо сабабҳои гуногун иштирок карда натавонистанд. соли гузашта дар мо Покистон иштирок карда буд. онҳо дар ҳамин шабу рӯз дар худ мусобиқаи байни донишҷӯён ки ташкил карда истоданд узри худро расонидан, манзарати худро расонидан, ки ҳамин шабу рӯз дар онҳо мусобиқа байни донишҷӯён оид ба камоварӣ дар донишгоҳҳои Покистон баргузор шуда истодааст ва он нафарони мутасадди дар ҳамон мусобиқа банд ҳастанд ва манзарати худро ба мо расониданд. Арманистон чорабинии худашонро доштанд дар ҳамин давра. Барои ҳамин умуман вақте ки мо мехоҳем чорабинии байналмилалӣ гузаронем, мо як сол пеш аллакай рӯзи баргузории онро, макони баргузории онро муайян кунем, на дусему албатта. Он вақт онҳо метавонанд ки дар тақвими мусобиқаҳои чорабиниҳои худашон, мамлакати худашон онро номнавис кунанд ва пас аз он сохторҳои давлатии варзиши онҳо ба ин маблағгузорӣ карда метавонанд. Агар дар тақвим чорабинӣ набошад, маблағгузорӣ карда намешавад, бинобар ин онҳо бояд ки роҳгироӣ аз ҳисоби худашон ёбанд. шаҳри бостонии Хуҷанд макони сайёҳати ҷаҳониён аст. Аз ин рӯ макони будубоши иштирокчиён меҳмонхонаи Суғдиён буд, ки канори дарёи Сир ҷойгир аст ва фаросӯи он дарё рӯбарӯи меҳмонхона макони баргузории мусобиқа аст, ки ин манзара қалби намояндаҳои мамолики хориҷро бемуобо тасхир намуд. Alaikum assalam rahma. I am very happy first to be here and invited by ман бори аввал аст ки ба тоҷикистон меоям. Муҳимтарин чизе ки барои ман писанд омад ин одоби меҳмондории мардуми тоҷик аст, ки хеле бо эҳтиром ба дигарон муносибат мекунанд. имрӯз рақобатҳои марҳилаи интихобӣ пас сар шуд ва ман мутаассифона ба марҳилаи дигарро наёфтам, чунки камоварони пурқувват در اینجا قوا آزمایی میکنند. competition and arrangement that is will motivate us to be every year in this competition. Нас пригласили в такой международный большой турнир. Мы очень рады. Я первый раз навещаю Таджикистан. В целом видно, молодцы, как правительство работает, как условия создают для спортсменов. Мы восхитились, молодцы. Это молодежь наше будущее, им надо такие условия делать. شهر خوجند اومدیم. فکر میکنم که یکی از قدیمی ترین شهرهای آسیای میانه باشه خوجند و خب طبیعت خیلی زیبایی داره و دوست دارم که بارهای بعدی هم به اینجا سفر کنم. Красивый, такой уютненький, зеленый, ну там деревья, как бы все так красиво, чистенький. Но пока вот я видела только центральную улицу. Центральная улица очень понравилась, красивая, такая все так ухожена.
Азиз варвар Таджикистоне Бихиштосо. Добро пожаловать, дорогие гости, в наш родной край. Welcome, dear guests, to our Tajikistan. So if you follow Tajik tradition, we welcome guests with the honey and bread. We need to break the bread and taste the honey. Okay. гуфтам ба маврид аст ки аллакай дар дуюмин мусобиқаи байналмилалии камонварӣ барои ба даст овардани ҷоми президенти кишвар намояндаи баландпоя котиби генералии федератсияи ҷаҳонии камонварӣ ҷаноби том дилен бори аввал ба кишвари тоҷикистон сафар анҷом доданд. том дилен дар рафти сафари корӣ аз мактаби махсуси варзишӣ оид ба намудҳои камонварӣ дидан намуданд ки дар долони ин мактаб дар шакли осорхона аз ҷоизаву дастовардҳои камонварони тоҷик махсусан муваффақиятҳои легендаи камонварии тоҷик зебунисо рустамова дидан намуданд. қобили зикр аст ки мавсуф аз ҷониби федератсияи камонварии кишвар бори аввал даъват гардид ва ин ба рушди ин навъи варзиш дар кишвари мо қадами устуворе буд. من ارس ماه فوریه در عراق دیده بودم در مسابقه جام آسیا و گفتم که ما مسابقه داریم و اون عکس هایی که بود اون رو نشان دادم کشاده شوی مسابقه رو غیر از این چخیل افتتاح مکتب رو از طرف طایفه پرزیدنت رو نشان دادم چخیل مکتب به ما طایفه کردن و وقتی که همه این رو در عکس دید گفت که من البته به خوجند بوستانی میایم و ببینید که از همون شویتزار خسته برای 1.5 روز اومد که من وعده دادم گفت زبونیسو و اومد مسابقه رو دید میدان کمانوری ما مکتب ما رو دید و گفت که البته این بسیار استانداردهای جهانی به موافق است و در نزدش که استادیون کلون هست ورزشگاه 20 سالگی اون رو هم رفته دید و گفت که البته در اینجا میتوانیم مسابقه های کلون آسیوی یا جهانی رو گذرانیم. дар рафти шиносоӣ бо мактаб том дилен рушди камонвариро дар тоҷикистон баҳои арзанда дод. But she's of course an Olympic medalist. ман аз дастовардҳои камонварони тоҷик дар ҳайрат мондам. махсусан дар осорхонаи мактаб дастовардҳои зебунисо рустамоваро дидам ки хеле зиёданд. дар чемпионати ҷаҳон дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардаанд. боварӣ дорам ки бо ташкил кардани чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шумо имкон доред дар наздиктарин фурсат ба муваффақиятҳои зиёди варзишӣ ноил гардед. зебунисо воқеан дурдонаи камонварии тоҷик аст. ифтихор мекунам ки бо ӯ шинос ҳастам. ташриф овардани котиби генералии федератсияи ҷаҳонии кишвар чӣ гуна ишора кардем ба рушди камонварӣ дар тоҷикистон таъсири калон хоҳад гузошт. дар рафти суҳбат бо намояндаҳои федератсияи камонварии тоҷикистон масъалаи баргузор кардани мусобиқаи фароҷаҳонии дигар дар тоҷикистон ва ба мақоми расмии узви федератсияи ҷаҳонӣ шомил кардани мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон матраҳ гардид.
But I think it's a question of time. من در موردی با تقویم رقابت‌های رسمی فدراسیون بین‌المللی کم‌آوری در آوردن جام پرزیدنت تاجیکستان حرف زدم. من دیدم که در این مسابقه مملکت‌های زیادی اشتراک می‌کنند. چرا نه؟ وقتی در این مسابقه زیاد از 10 مملکت دنیا اشتراک می‌کنند، ما باید آن را با تقویم مسابقه‌های رسمی جهانی وارد کنیم. فقط همون کمبودی هایی که مثلا حاضر جای داشتن، خصوصا در سطح تجهیزات تکنیکی داوری که باید پر تامین کرده شود، همین اگر ما حل کردیم علاقه میتونیم که با تقویم وارد کنیم و میگوید که من بعد وقتی که با تقویم فدراسیون جهانی داخل می شود، در اون ریتینگ داده می شود به ورزشکاران. مثلا امتیازهایی که همون اشتراکچیانی که اشتراک میکنند، رکوردهای جهانی به قید گرفته می شود. برای همین گفتن که استاتوسش بلندتر می شود. بنابراین بسیار دولت‌های دیگر هم آماده می توانند. بنابراین ما با توم دیرین هم ورزشگاه بیسالگی استقلالیت شهر خوجند رو نشان دادیم، هم میدان کمانوری، مکتب مخصوصی کمانوری رو نشان دادیم که اون به همه طلبات‌های معاصر حاضر جوابگو است و هم گفتیم که در دوشنبه نیست چنین شرایط ها هستند که ما میتوانیم در پایتخت مملکت نیست چنین مسابقه ها رو گذرانیم. برای برگزار کردن دومین مسابقه سطح بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نماینده‌های فدراسیون کمانوری کشور تمام شرایط‌های لازمه را مهیا گردانیدند. میدان رقابت ورزشگران، نشان‌های با طلبات زمانوی جوابگو، حسابکن‌های استاندارد بین المللی و تامین لوازمات‌های دیگر ورزشی از زمره نوترین چیزهایی بودند که در مسابقه مذکور مورد استفاده قرار داده شدند. در این برابر سطح داوری مسابقه در سطح کسبی براه مانده شد. استفاده تکنولوژی نوین و جلب داوران پروفسیونالی بازگوی شهامت برگزاری چنین یک مسابقه فراجهانی بود. در قدم‌های اول هرچند در این مورد اندک نارسایی‌ها به چشم می‌رسید، اما برای بار اول قدم استوار بود. ما 2 سال پیش البته тренинг گذراندگی بودیم نسبت داوران، لیکن همش آنلاین بود کار و سال گذشته خیلی در این مسابقه کمی یاد گرفتیم و امسال چی گویم، امسال من 4 روز پیش از مسابقه مانیتور گرفتیم که همون رفتیم مسابقه رو در اون نشان میدادن، همه تیرپرانی رو کامراهای مخصوص مونده بودن، لیکن برای 4 روز ما متخصص رو اونقدر نقض آماده کرده نتوانستیم. برای همین باور دارم که مثلا در آینده با این حاضر تکنولوژی نوینی که حاضر آوردن و باوری دارم که در مسابقه های جمهوریوی استفاده میبریم و کوشش میکنم که همین برنامه ینسل کدی من همین چخیل بین المللی هست همون کدی کار کنیم. وقتی که ما یک مسابقه گذراندیم، ما از قزاقستان یک کاتب مسئول رو دعوت کردیم، خانم سیده خان خولمرودова و اون کس به ما برنامه اینسیل رو در کامپیوتر آورده برای داوری کمک رسوندن. سال حاضر ما اینسیل رو علاقه خودمون جایگیر کردیم، در کامپیوترهای خودمون جایگیر کردیم. غیر از این با دستگیری محترم رئیس تجهیزات داوری وارد کرده شد، لید اکران موندیم، 4 تا کامera خریدیم، تایمر آوردیم، بعد ایزالون آوردیم. از همه اساسی برای 30 تا نشان پیکر ما ایزالون از روسیه گرفته آوردیم. این خیلی اقدام خوب بود، چون که یگان مرتبه با تاجیکستان ما این رو وارد کردن نتوانسته بودیم و از همین کارتونی که همین کامبینات کارتون میبرورد از دشاری کنی بودم، از همون شیت ها رو جمع میکردیم و این کارتون همه تیرهای ما ویران میکرد. امسال خدا با شکر که همین کار رو تامین کرده توانستیم. همین خیلی فرقیتش هست، لیکن به هر حال کمبودی دیدیم.
камбудиро дидем ки як экран кам будааст. Бояд ки ду экран бошад, якташ дар сектори бонувон, дигараш дар сектори мардҳо бояд бошад ва ҳам синхронизатсияи кори ҳамаи камераҳо бояд ташкил карда шавад. Бинобар ҳамин ин камбудиҳоро мо дидем, мефаҳмем, раисам гуфтанд ки маблағгузорӣ мекунанд, харидорӣ мекунем, насиб бошад мусобиқаҳои оянда дар сатҳи олӣ ташкил карда мешаванд ва мо метавонем ки ба чорабиниҳои Федератсияи ҷаҳонӣ онро пешниҳод кунем. хулас ҳама чӣ барои оғоз кардани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонбарӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омода буд. Дар рӯзи ифтитоҳи мусобиқа барои кушода эълон намудани он раиси Федератсияи камонбарии кишвар муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, намояндаҳои кумитаи кор бо ҷавону варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин котиби генералии Федератсияи байналмилалии камонбарӣ ҷаноби Том Дилен иштирок доштанд. зимни суханронӣ раиси Федератсияи камонбарии кишвар камонбариро аз зумраи варзишҳои суннатӣ арзёбӣ кард ва ишора намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин навъи варзиш таваҷҷӯҳи махсус дорад. Марҳила ба марҳила оянда ҳамин ҷавононро аз вилояти Хатлон, Бадахшон, шаҳри Душанбе, тобеи Марказ, вилояти Суғ, ҳатто дар донишкадаҳо ташкил мекунем ва ман боварӣ комил дорам ки то 35 солагӣ оянда мана чемпионҳо, ҳам чемпиони ҷаҳон, ҳам чемпиони олимпӣ байни мана камонварони тоҷик аз ҳамин майдонҳои камонварӣ мебарояд ва обрӯи нуфузи Тоҷикистонро дар ин соҳа низ худо хаҳад мо баланд мебардорем. баъдан Том Дилен ҳам рушди камонбариро дар кишвари Тоҷикистон тавсиф намуд ва барои иштирокчиёни мусобиқа барору комёбӣ хостанд. Dear Governor and President of the Archery Federation of Tajikistan, dear officials and guests, dear athletes, dear judges, it's a pleasure for me to be here in Tajikistan. дар рафти мусобиқа таваҷҷӯҳи ҳамагон ба Мубино Фалаҳ, намояндаи Эрон равона шуд. ин бонии хушсалиқа аз миёни иштирокчиёни мусобиқа ягона нафаре буд ки дар мусобиқаи сатҳи баландтарини ҷаҳонӣ бозиҳои Олимпии Париж 2024 иштирок намуда буд. And it is another 10. I think that's a perfect 30 to finish. We will have the second arrow measured, but a dominant win after a bit of a nervy start. Mubina Falah qualifies an Olympic quota spot for Iran in the women's competition. خب من نماینده جامعه تیراندازی با کمان ایران بودم در المپیک 2024 پاریس و امروز هم در مسابقات تاجیکستان شرکت کردم. در کنار بقیه تیراندازها دارم به مسابقه میپردازم و اینکه اینجا هم مسابقه یک سطح خوب، یک میزبانی خیلی خوب هست و اینکه ورزشکارانی هم که اینجا شرکت کردن ورزشکارانی سطح بالا و دارای امتیازات خوب هستند. ҳамин тавр рақобатҳои марҳилаи интихобии мусобиқаи мазкур оғоз гардид. камонбарон канори ҳам саф кашиданд ва барои ба даст овардани имтиёзҳои лозима ва рохат ба марҳилаҳои баъдӣ кӯшишҳои худро анҷом доданд. чуноне ки мебинед рӯзи аввали мусобиқа оғози мусобиқа тибқи барнома бо тирпаронии мардон оғоз ёфта истодааст. ҳамаш тибқи регламент барномаи мусобиқа ташкил шуда истодааст. ҳозир барномаҳои варзиши байни мардон ба анҷом мерасад ва пас аз нисфи рӯзӣ барнома байни занҳо. ба пуррагӣ ҳама варзишгаро омода ҳастанд бо намояндагони дастаҳо. ҳамаашон
бениҳоят шод ҳастанд ва боз як хурсандии мо дар он аст ки обу ҳаво низ имрӯз бениҳоят мусоид аст. Ҳамин шабу рӯзҳои баргузории ин мусобиқа обу ҳаво низ моро дастгирӣ дорад. дар рӯзи аввали рақобатҳо чӣ гуна ишора кардем, камонбарони иштирокчӣ марҳилаи интихобиро паси сар намуданд. дар ин набард аз 38 иштирокчии миёни мардон натиҷаи беҳтаринро камонбари клуби варзишии Москва Станислав Черемискин мавсуф бо 664 имтиёз садрнишини рӯйхат буд. баъди ӯ Ризо Шабонӣ аз Эрон бо 3 имтиёзи кам мавқеи дуюмро сазовор гардид. аз миёни 24 иштирокчии миёни занон Мубино Фалаҳ намояндаи Эрон бо ба даст овардани 647 хол дар ҷои чорум буд. Нуринисо Маҳмудоваи тоҷиктабор аз клуби варзишии Запади Федератсияи Россия бо 662 имтиёз дар садри рӯйхат қарор гирифт. дар умум сегонаи аввали беҳтаринҳоро миёни бонувон камонварони клубҳои Россия ишғол карда буданд. Квалификационный раунд прошел очень даже успешно. Я рада, что я очень хорошо постреляла. Я считаю, не супер, конечно, мой результат, но все же хороший. И точно так же в прошлом году я тоже выступала здесь же. Второй год уже подряд приезжаем. Мне все понравилось, все хорошо. Ветер был, погода была великолепная, все было как будто бы хорошо. Сегодня, да, у нас были стартовые круги. В принципе, неплохо. Конечно, можно было бы побольше. Надо, я, в принципе, довольна своим результатом. аз ҳайати камонбарони тоҷикистони зарин мусобиқаи истеъдодҳои зиёде иштирок намуданд. ду даста аз шаҳри Душанбе ва як дастаи дигар аз шаҳри Хуҷанд ба рақобатҳо пардохтанд ва дар марҳилаи интихобӣ нишондодҳои хуб доштанд. дар рӯзи якуми мусобиқа бениҳоят буду ҳаво муносиб аст, хуб аст. варзишгарони мо натиҷаи худро зиёд карда истоданд назар ба мусобиқаҳои дигар. хай бо кӯшиш менамоем ки натиҷаҳо боз ҳам хубтару беҳтар шаванд. ҳозир дар масофаи 70 метр ду бора ҳозир паронданд даври квалификатсиониро. ҳозир маълум мешавад. ҳоло дар табло результатҳо набаромаданд. ҳозир натиҷаҳо набаромаданд. ҳозир мо мунтазир мешавем. дар ин ҷо ман ҳам яке аз одамоне ки ба даври дуюм гузаштам ҳисоб мехӯрам. мусобиқа дар дараҷаи байналмилалӣ баргузор гардид. ҳама талаботое ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад дар ин ҷо фароҳам оварда шуда буд. мо хурсандем ки иштирок мекунем дар ҳамхел мусобиқаҳои байналмилалие ки дар Тоҷикистон мегзарад. и боиси ифтихор дам. дар даври интихобӣ нишондодҳои баъзе аз камонбарони тоҷик барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои дигар басандагӣ намекард. ман аз ягон чиз ин варзиш аст. варзиш ки бурдубохт дорад ҳама чиз. 15 давлати пурқувват беҳтарин ҷамъ шудааст дар ин ҷо ки аз ин хушбахтам ки ман дар ин ҷо роҳ ёфтам, дар қатори инҳо парондам. ин ба ман хеле рӯҳия медиҳад ва оянда дар пеш аст. боз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба назар гирифта шуда истодааст. боз мепаронем, кӯшиш мекунем, кӯшишҳои худро мекунем ки парчами худро бардорем, соҳиби ҷои аввал гардем. барои он нафароне ки роҳ наёфтанд тамрин кунанд, бо роҳ афтода нашаванд бо мусобиқаҳои ояндаи пеш. аз миёни ҳамаи он намояндаҳои тоҷикистоние ки дар рӯзи аввал нишондоди аз ҳама баландро нишон доданд, ин рақобатҳои мардони то 18 сола буд. Ансор Сафаров дар рақобатҳои 60 метра 618 имтиёз ба даст овард ва бо мавқеи аввал дар рӯйхат ба марҳилаи дигар гузашт.
من طولی یک سال و 6 ماه شد در این رشته ورزش مشق تمرین‌های خودم رو دوام می‌دهم. در این مسابقه جام پرزیدنت من در مابین رقیبان خودم جای اول رفته ایستادم. در مرحله انتخابی جای اول رفته ایستادم. کوشش میکنم که در مابین رقیب‌های خودم جای اول را نصیب گیرم. خلاص رقابت‌های مرحله انتخابی به یگان مشکلی پس سر شدند و ورزشکاران امورشان بهتر با مرحله‌های بعدی را خط گرفتند. از رفت مسابقه معلوم بود که رقابت‌های انفرادی میان مردان و زنان و برخوردهای دستوی و آمیخته خیلی شدید سپری می‌شود. از این رو شهر زیبای خوجند طول چند روز دیگر میزبانی این مسابقه سطح بین‌المللی را بر دوش دارد که ما تهیه‌گران برنامه‌های تلویزیونی ورزش از نتیجه‌های آن در برنامه بعدی شما را آشنا خواهیم کرد.